Yes, kaze nshuti bakundwa bagwanda mede mwese mukomeje kudukurikira muri mpande zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Ndagarutse imwe kugira ngo tubane makuru arimo kuvugwa muri equipe yanyu mukunda Club Giant, equipe ya Aprfc, equipe ya Aprfc, equipe nyamukarenge mu kibuga kikarasa imitutu, equipe y'ingabo z'igihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Club Giant nyine, ni Club Giant niyo equipe ya hano mu gihugu cy'u Rwanda ya Club Giant, ifite ibikombe byinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda nyine nk'ibisanzwe. Ubwo rero ndaje kugira ngo uyu mwanya mbabwire amakuru arimo kuvuga muri no kipe mukunda muri benshi, yambara umukara n'umweru, ibarizwa hariya ku musozi wa Shorongi. Ubwo rero kipe ya APR harimo kuvuga amakuru menshi cyane, muri no minsi nta bindi bibazo birimo n'iby'umutoza. Rero biravugwa ko ndetse amakuru twamaze cengera tukanatarura ndani nka Rwanda Media, ni amakuru tubazaniye avuga ko Adil Mohammed yamaze umutoza watoje ino kipe nyine mu minsi yashize, yamaze kuba asaba ikipe ya APR kuba yagaruka gutoza ino ekipe. We yaje kuba abyisabira ekipe ya APR. Bwa rero ni byinshi naza kuba nkubwira ku busabe bw'uyu mugabo Adil Mohammed waje kuba atoza ekipe ya APR, ndetse bakabana natandukanye mu buryo butari bwiza, ariko nyine uraza kumenya ibyinshi inyuma. Mbese ikipe ya APR iramusubiza ikise, yaba yaje kumusubiza. Adil wamaze kuba yasaba ikipe ya APR kuba yazagaruka kuba yayitoza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero ni byinshi naza kuba nkubwira irimo kuvuga muri no kipe, ariko by'umwihariko turaza kuba twibanda nyine kuri iyi dosiye ya Adil, dore yuko Darikonovic yicariye intebe ishushe. Ubwo rero baranatwe muri uyu mwanya, kandi uza kudutiza umwanya wawe kugira ngo tubane muri uyu mwanya makuru arimo kuvuga muri ekipe ya APR, ekipe ya Club Giant mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo tuze kuba tukuvira imuzi n'umuzingo w'aya makuru arimo kuvugwa muri eno kipe ya Club Giant. Ubwo rero wowe turi kumwe baranatwe muri uyu mwanya, kuva ikiganiro gitangiye kwira ku musozo nibwo uri buze kuba usobanukirwa neza cyane, utaza gucikwa n'umunota n'umwe namba n'isegonda na rimwe, kugira ngo uze kuba wabona amakuru meza kandi yizewe kandi unasobanukirwa. Rero wowe turi kumwe muri uyu mwanya, reba neza niba warakoze subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reba neza niba warakoze subscribe, numara gukanda subscribe kandi kunzogera, numara gukanda kunzogera uraba wose wabisoje neza cyane, uzajya uhita ubona notification cyangwa se kumenyesha yuko ikiganiro cyamaze kwagera hano kuri Rwanda Media mu buryo bwa buri munsi. Ubwo rero wowe wamaze gukora subscribe, wowe turi kumwe muri kiganiro, wowe udukurikiye kora like, kora na comment kuri ukumva iki kiganiro ese Adil agaruke. Ubwo rero mutwandikire ibitekerezo byanyu, turajya tubisoma cyane gose. Noneho tunaguhe like, tukwereke neza yuko igitekerezo cyawe twamaze kuba tukibona nka Rwanda Media. Ubwo rero kora na share wowe nibikundira, kugira ngo usangize inshuti zawe n'abavandimwe n'abamenye ibyiza n'amakuru menshi agenda atambuka mu buryo bwa buri munsi hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero bana natwe muri uyu mwanya, murabizi neza yuko reka twihute cyane, ibyacu ntago bitinda kabisa, amakuru aba ashushe cyane. Rero ni breaking news, rero ntago tugomba kuba tubakereza, niyo mpamvu tugiye kwihuta cyane. Reka tuze duhere hano. Niyo murabizi neza yuko umutoza Darikonovic amaze iminsi atitwara neza, biri kuvugwa cyane yuko uyu mutoza yicaye intebe ishushe, bashaka kuba yavanwa muri iyi ekipe. Ese biragenda bite ko uyu mutoza afite amasezerano y'imyaka 3? Ese muri kontara ya ekipe ya APR hari utuntu bashobora kuba baracometsemo ngo tuvuga yuko igihe atazitwara neza bagomba kuzasesa amasezerano? Ariyo mpamvu ikipe ya APR birimo kuvugwa yuko nyine ishaka ko yamara kuba yahindura umutoza. Ubwo rero murabizi neza mu myaka ishize, mu bihe byashize, umutoza Adil Mohammed yatozaga ikipe ya APR, iza kuba maybe the pair wa shampiyona, iza kuba ikipe yarangije shampiyona idatsinzwe, ndetse ikipe yasoje imikino 50, ikipe yasoje imikino 50 ari unbeaten nyine, ari unbeaten idatsindwa. Adil yayerubatse ikipe nziza kandi y'abanyarwanda gusa, ariko yatwerekaga umupira mwiza n'ukuri pe. N'abafana b'ikipe ya APR bakubwira yuko bakumbura Adil, kuva Adil yagenda yava muri no ekipe nta mupira mwiza bari bagaragaza, nta mupira mwiza wagaragara ngo utembere mu ikipe ya APR. Ariyo mpamvu
abafana b'ikipe ya APR basigaye babona ekipe nubwo yatsinda kajana ibatari gukina umupira nk'uwo Adil yarabamenyereje. Adil yaratsindaga ariko agatsinda abimerita, ubona tushe y'umutoza, ubona tiktak irimo gutembera mu kibuga rwose, ubona yuko ikipe ya APR yakinaga neza umukino mwiza, kandi ikipe yose byajyaga guhura yagabizi neza yuko itapfa guhandaho. Adil yaritse kuva no mu gihugu cy'u Rwanda, turimo kuvuga statistique nyine za Adil zagiye zimuranga akiri muri equipe ya APR, kugira ngo twinjire neza ku busabe yaje kuba asaba nyine babibwira babasesengurira neza cyane hano kuri Rwanda Media. Adil akiri muri equipe ya APR. Equipe ya APR muzi neza yuko Adil yamazemo imyaka igera kuri 2. Adil ariko yavuye muri equipe, gose yavuye muri equipe Rayon Sport tamutsinze n'umukino n'umwe. Nta gahigo Adil yavanyeho, na Adil nta gahigo yagiye afite, gose equipe ya Rayon Sport Adil yavuye muri equipe ya APR, equipe Rayon Sport itamuhangara, itamubasha habe na gato. Adil inshuro zose yaje kuba ahura na Rayon Sport yaje kuba ayibasha cyane. Ubwo rero reka nzababwira yuko Adil ubu ngubu rero nyuma yuko bashwanye n'ikipe ya APR, akaba nyine yarasezerewe ndetse akanirukanwa n'ikipe ya APR, akajya kuyirega bakaburana inshuro zigera kuri 2 zose, ariko birangira ikipe ya APR imutsinze imugaraguye rwose. Ubwo rero uyu mugabo Adil Mohammed wariya muri Maroc ufite ubwene gihugu mu Bubirigi, uyu mugabo yasabye ubuyobozi bwa APR bwa Aprfc ko bareka akagaruka mu tuntu. Uyu mugabo Adil mu tuntu twe, nyuma yuko umusaruro wa Darikonovic uri kemangwa, gusa biracyari ibivugwa, ntago turabimenya neza. Iyi nkuru turakomeza tuyicukumbure neza, kugira ngo turakomeza tuyicukumbure neza twitonze, kugira ngo tuzabagezeho detail akantu ku kandi, nyine kugira ngo utazacikwa, ndetse n'amakuru nyine azaba yihishe inyuma y'ibi bya Adil. Nyine amakuru aravugwa ko Adil ari we wisabiye kugaruka, ndetse n'abafana bakaba bakimukunza. Abafana b'ikipe ya APR ntago ubwo n'urucabana kwa bakimukumbura, kwa bagikunza Adil, ndetse kwa bakimukumbura kubera yuko niwe mutoza wahaga intsinzi, niwe mutoza waberekaga umukino mwiza kandi ushimishije. Ubwo rero ikipe ya APR abafana babonye ikipe igiye ku isoko ryo hanze y'igihugu, baravuga ati none tugiye kubona ekipe igiye kugitembeza agapira, none ekipe iri kuwaya kabisa. Tubivuze gutyo ntabwo twaba tubeshe. Umukunzi wese w'ikipe ya APR ntabwo yishimiye imikinire y'ikipe ya APR, ndetse ntabwo yishimiye uburyo ikipe ya APR ibayeho muri no minsi. Ubwo rero bahinduye abayobozi, ubwo rero niyo mpamvu impinduka nyinshi zirimo kugenda zivugwa muri ekipe ya APR, zose tuzaba tugenda tuzibageza hano kuri Rwanda Media, kugira ngo utaza kugira ikintu na kimwe uza kuba wacikwa mu makuru arimo kuvugwa muri ekipe ya Club Giant hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero ni amakuru arimo kuvugwa yuko Adil nyine yisabiye ikipe ya APR kuba yagaruka, ariko ikipe ya APR ntacyo yabitangazaho. Ubwo reka turebe nimba iraza kuba imusubiza. Ese wowe nk'umukunzi w'ikipe ya APR urumva Adil akwiriye kuba yagaruka nesaga yaje kuba ahuramo n'ikipe ya APR? Urumva ari wo mwanzuro mwiza wuko Adil yagaruka muri ekipe, nimba yasabye ubusabe bwe bwakwemererwa akagaruka muri ekipe, kandi muzi neza inkundura yaje kuhaba nyine Adil na ekipe ya APR, imanza zabaye, gushondana gukomeye cyane. Ese murumva neza AP ikwiye kuba yakwakira ubusabe bw'uyu mugabo Adil? Mumenye neza yuko abasirikare bagira amakenga. Ubwo nyine reka tutegereze turebe, ariko twe tubijeje neza detail yose y'ibi ngibi tuzajya tugenda tubageza hano kuri Rwanda Media, kugira ngo utazagira akantu kamwe uza kuba wacika. Ubwo rero nyuma y'ibi uraza gukurikira izindi update. Mukomeze kugira ibihe byiza mwese twabanye muri ikiganiro.